Di nava kolanên bajarê Hewlêrê de bi sedan ji penaberên Rojavayê Kurdistanê niştecî bûne. Penaber dixwazin bi rengekî hunerî li hember rewşa penaberiyê rawestin. Zelîxa keçek ji bajarê Efrînê ye û tenê bi rengê reş û spî resmê xwe çê dike. Ew dibêje got jiyan tenê maye bi her du rengan. û ji ber got ew nikare rengê wênekêşiyê bikere, ew tenê bi her du rengan تابلوين خويا تشيتكا. يعني حياتي ما جيراش وسبيا وإن شاء الله مجالها تطور بكم وأزرع برنجيب برسمين إن شاء الله. بس مجال التنايا والله أزرع يعني إمكانية تنايا أز بكرم وهالو يعني إن شاء الله مجالها بأزي دستي خفية بكم إن شاء الله. زليخا خوندنا خوي بكالوريا خلاص كريا. لێ ئەو نکارە خوێندنا خۆی بلند بەردەوام بکە لۆمە ئەو دێ چێکردنا ڕسمادا دەماخوا دەرباز دکە برحازكم أو حياتي منا و بالي من جي فاراد بي وأبي مرتاح دب ندور جمالا زليخا سمير دەوێ دکانە کۆژ بلۆکە چێبوویە تابلۆیان خوا ئامادە دکە ئەو لەسەر جامێ رسمان چێ دکە سەمیر دەنگ ناکە و ji her du guhê xwe kere lê mejêr got ku tablewên te gelekî ciwanin û ew kêfxweş bû Semîr ji zû de risman ser caman çê dike û rojane gelek tabloyan hazir dike Zelîxa li mala xwe ji ber zehmetiyan tenê bi rengê reş û spî tabloyên xwe dihûne Semîr jî ji bo کۆدەبارە ژیانە خۆ بکە divê dikanê de tabloyên xwe çê dike Dilxwaz Mehlewî Rûdaw Hewlêr